Kaken hon ni lekai jong kejela. Haka khatlai terek mentau bna risau kelami nak ning nong ba Shillong menai shimenta sya kelempong ni lekai jong ke 7 Dr. T. Au Memorial Football Championship 2016. Kabalong hajela Arunachal Pradesh nadu ka khatsan terek hadu arpando terek mentau bna risau. Haka ni kelempong ani shimenta de ki pratli ki kenhon ki ban mi khmat ne ki jela jong kathan jtai lami ngi kenthop ya ka Sikkim. Lada phai sya ka kenhon jong ni ka jela kani ka sen ka ban kong e ba ka Meghalaya kala kenthop lang ki weipat kirang ni ka jong ki district ki ba kenthop ya Arngut ki ba Natura Uwaina Juai. Handai ki ba bon ki de ki bela ka Shillong ding bala penya de ka Shillong Sports Association. Ya kan kenhon lai lam na coach usubir de ubadang da pass ru ya ka kerdan AFC A license bad uba lamman o lalu kom manager. Haka khatlai tedek haswa bakin mi nakani kanong ba nakalang ka Meghalaya Football Association kala pelong ru ya ka jelang na ka benta ban a ka jingkit bok ketuyang ya kani kenhon. Bad hakani ka jelang lai don lang ru ka director batma jong katnat ilaka ka jella ikong mat seudor war nongbri bad u CEO ka Meghalaya Football Association uba bidding do. Kani ka kenhon nakani ka jella kan sedang ya ka jelaka ban kong persya ya ka kenhon jong ka jella Mizoram ha khatsan tedek Rajiv Gandhi Stadium Arunachal Pradesh. Ngit ba maliang jong ka MFA jur maliang government ni yai persang ikat bala pan pentina ba shwa village no no tournament national no program ba he persang ibat long rani bi ndre khadu ka shong happy hisimet shong happy kumbatim kinong penyat ni no yalam ti kani ngam de ka tournament sien ni kong ba Meghalaya ka jule di tournament ba balik shwa ki labon ndai kumai ngamta ni ba kai kena ibrang ni ibrang kerta pang biang ba bangangit ba pun syai pun pa patin pun sorong pasti budget penriu bagi representing ni sementara teh agak di tournament ide tim ba plan sudah agak notice berapa ndai hitip bro oi notice itu ketip ba kino ila kai football Meghalaya kino kiwe ni ba pa nam tam ba klan tam akan ni